Abazaire abaana bashatu aba n'omugarura Rabani na SNS ndi amuhace kandi aba bakabazaara 2022 2025 beitu abaana aba bakabazaara baheza kuferwa emirimo yabo ahabwokuba SNS akaba nakora omu akatare kasya kandi baka nakora omu rutookye rw'omuntu nawo omurimo gwamuhoho kuruga twabazaara aba baana nkuko okureeba embeera netanguhi ahabwokuba twakabwine omuntu ayatweraho kuriyaho tubentise omu makanisa omuntu obundi abantu bakyaro batusaasibwa batuhereza ekyokurya. Nyowe nkaba ndi omukozi w'emikono, nyowe nkaba ninkora emirimo y'emikono, nkaba nimpinga osanga omwe napatana nk'ekishaayi kuhinga bampereza emitwaro yange nka 6 konka tinkiine bwire bw'okuza yakuba ninsiiba omukantaha amaizi mbashakira mbarondera ekyokurya mbarondera ekyokunywa konka nabwo abantu nabwe mbaba batukwatiye bakuba tinkaza ahantu nakora nasiiba izooba lyona. Abantu bajya nkuruga bazaara abaana aba abatuura nibo batuure nibabakwatiraho kandi ahi barikutuura omuntu abahiireho kumara akaire kakye munonga akuba nyina wenka atakabareebera ngu yabareeberera wenka nabo nayetaaga orikumuhweraho kandi sente zitosora omukozi okorera kukwasa kumukwasaho ntuba tutaziine ebintu byabo bikahiira omu katare tiine eki babazize kusahuramu bibaye biine byona byahiire omu katare ako so kubahereze biza omusereegi bakurondaho kutuura hati nibashaba abanyambabazi kubirukangirira babaase kubiisaho abaana baabo. Nishaba buri muntu weena orareebe tivegyo orareebe okusaba oku orikubaasa weena orikugezaho okubaasa abaase kuyamba family egi kandi agiyambe kurugirira nk'okweri nk'uko n'abaringi bashoborera nk'okumukorera abaana abo ahabwokuba okuyamba nofunamu omugisha omuntu weena orabe nabaasha atuyambe. Okuhwera abantu aba ateera esimu 0786 78 88 62 eri omu maziina ga Ruth Nwamanya. Ndi Ruth Nwamanya omu disitulikiti y'Isingiro.